কলেজ দায়িত্বৰ প্ৰিন্সিপাল হয় বুলি তাৰপাছত এবাৰ পোৱা হয়। জ্ঞান দিয়া মানুহে যদি এনেকা বেয়া জ্ঞান দিলেতো কেনেকা হ'ব, আমাৰ ছ'চাইটি কেনেকৈ আপগ্ৰেড হ'ব। এইটো কাৰণে এইবোৰ কেছটো আমি জাতি ধৰ্ম এইবোৰ চাব নালাগে, পলিটিক্স চাব নালাগে, সংগঠন চাব নালাগে। আমি ষ্টুডেণ্ট হওক, য়ং জেনেৰেশ্যন হওক, বেয়া ক্ষেত্ৰত যদি দেখি পায় আৰু আমাৰ যদি পায় এইটো আমি ভাল কৰিবৰ কাৰণে সি ইমান বুৰ্বক নেকি প্ৰিন্সিপাল হৈ বুলি সি নাজানে নেকি মই এনেকুৱা কাম যদি কৰে মোক একদিন মই পাব্লিক আগত এই কথা ওলাব, মই এনেকুৱা শাস্তি পাব বুলি সি বুজা নাই নেকি? ইমান বুৰ্বক হৈ পেলাই সি প্ৰিন্সিপাল কিলে থাকিছে। আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত অকল কাৰ্বি আংলং নহয়, য'ত ঠাইত হওক এনেকুৱা মানুহ কাৰণেতো যিমান এডুকেটেড হওক হাফ মেণ্টেলি ক্ৰেকটো প্ৰিন্সিপালটো এনেকুৱা জেগাটো মানে দিব লাগে। টোটেলি অকল আমাৰ তাত দায়িত্বৰ মডেল কলেজত নহয়, বেলেগ কলেজ এডুকেশ্যন মানে ক্ষেত্ৰতো মানে তাক পুৰা টাৰ্মিনেট কৰিব লাগে। Good evening to all. Here I stand the platform of Karbi Student Association. On behalf of Karbi Anglong Women Justice Forum and the other organization, all I want to say is that a real and truth justice we want for the girl or for the victim. Dr. Dipak Bora should be punished according to the law and order, according to the rule which is established in the 2012 for the POCSO Act. That should be activated on this. And all I want to say is to all the teachers, the principal, the high school teachers or the principal or the professor or any other teaching staff or non-teaching staff. Since education is a place of worship, it's a place of learning, teachers, professors, principals, you are in charge of molding a student or molding a child and shape the child for the future. But if you spoil or ruin the life of a children or a student, then who will be in charge of that? You are responsible because God the Creator has given us a parents, the first parents. The second parents is a mother and father, the parents. And the third parents is the teachers. Teachers are the one to mold and shape the children. You have to be very, very careful while you are in the temple. School is a temple for the Hindus, and for a Christian it is a church, and for the Muslim it is a masjid. It is a holy place. Why you should have dirty the place? So we strongly condemn, the women organization strongly condemn Dr. Dipak Bora that he should be terminated from the institute of the education department. He should not be in the education department. He should be terminated whole life. And at least 20 years he should be in jail. All we want to see is that Dr. Dipak Bora should be in jail for 20 years. He should be punished. And then now, last but not the least, all we want to request to the council who is in charge of the autonomous council that the child may be scared or ashamed of continuing her studies in the same college. So please, the autonomous team Karbi Anglong, please arrange a place or a college or any other college to admit her so that her studies may not hamper, her studies may continue and for the better of her life. And then the sexual assault is not created this year. It is all started by last year, 2025, from January till up to that day. All these days she was quiet because he has threatened them. He has threatened the mother that she will be terminated from her part-time job
And then Dr. Dipak has promised or told her that after her studies, he will give her a third or fourth grade job in that same college. So if I tell this story to others, maybe her mother also may be terminated from that job, or maybe she may also not get the job. For that, she was quiet and she couldn't tell anyone because she was threatened by him, threatened by Dr. Dipak Bora. So the case came out only when his own daughter saw that incident. His own daughter only uh, took the responsibility to save that girl. So thanks for her daughter, thanks for the daughter of the Dr. Dipak Bora for saving our child at least, but not at the proper time, but at least she has the courage to save our child. For that, we thank the daughter of Dr. Dipak Bora. And last but not the least, please, Autonomous Council, please take care of the child and take the responsibility to admit her in any other college. এবাৰ ভাবি চাওক এজন 50 বছৰীয়া দীপক বৰা ডেইথৰ মডেল কলেজৰ প্ৰিন্সিপালে এগৰাকী মাত্ৰ 18 বছৰ হোৱা ছাত্ৰীক বাৰে বাৰে যৌন নিৰ্যাতন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্ৰায় এবছৰ ধৰি যেতিয়া ছাত্ৰী নাবালিকা অৰ্থাৎ 17 বছৰ আছিল তেতিয়াৰ পৰা যৌন নিৰ্যাতন কৰি থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কিমান নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ মানুহে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে নিজৰেই এগৰাকী ছাত্ৰীৰ হৈতে আৰু আমাৰ কাৰ্বি ভনীজনীৰ লগত কি হল হেয়া উচিত তদন্ত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে কথা এটাই দুখিক কঠোৰ শাস্তি দিব লাগিব ইমান বয়সীয়াল এজন ব্যক্তিয়ে কাৰ্বি আংলঙত অৱস্থিত এখন মহাবিদ্যালয়ৰ ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আসনত বহি কেনেকৈ তেওঁ আমাৰে ভগ্নী এগৰাকীক ইমান বেয়া চকুৰে চাব পাৰিছে তাৰ উত্তৰ আমি বিচাৰিছো সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ মানসিক স্থিতিৰ কথা ভাবি চাওক আমাক উত্তৰ লাগিব উচিত তদন্ত আৰু দুখিক উপযুক্ত শাস্তি আমাৰ দাবী কাৰণ